Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ophis Deputy Commissioner Ryngkat kajingnya trailang bat ka Ophis District Sports Officer Wjhd Hills kala Pynlong yang kajingnya kop mare ya kabala tip kum ka Run for Democracy kabala sedang namadan kiang nang ba stadium bat penkut ha Indo Sports Hall mentak kesengi ka arpau tarik benai rempang arhajar arpulai. Hagani ka Run for Democracy lakawe lama da Sylvester Panbo MCS Extra Assistant Commissioner Wjhd Hills kumukongsan hagajing don lang ukrobok pasa District Sports Officer Wjhd Hills kidikot ka Wjhd District Sports Association bakintop ya UEMH pasa Working President Patrick Lamare Vice President Wjhd District Sports Association bat kiway Kibayo ora yang kena job nak kaliang kisenrang kilong udasaman kendan ubalayo ora yang kena menengkong ubala pendap ya kajing mare hapo ke minute arpuway point laipu pras second baar da usantify pali ubala pendap hapo arpu minute arpu san second bat umarso kendan ubala pendap ya kajing mare hapo arpu minute sapo second Nakaliang kikintay ya kana menengkong layo ora da ka happiness power kabala pendap ya ka jingmare hapo life way minute kat life second but ka mini kendat kabala pendap ya ka jingmare hapo life 100 minute life kendai second ya ka khusnam sha baro kinong job la sam da Sylvester Panbo but UEMH pasa working president Wjhd District Sports Association. Ready? Go. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing say so ha karap karyang kajing kmen yakinongra. Anda la pentrikam ka TMC ha kaba shipawa jar tingka shisnem
Anya rap pisa ya baro kinong rab ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo terek urempang, Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.